Nderi twatwiraga na ni uboro wa matondu de monu figures. Economy ya Mount Kenya kuma Ngong'u nginya Karimatura. Economy itu nene gukira turi atongu gukira mabururi 34 ma Africa na niwe Africa e mabururi 53. Tongi karathi na atalam 8 o county no igie na mubango wa gutethia ciana citu irite na mawira wa kwetha value addition ingitubea mawira. Andu aitu tutiretura tuboyaga ni indu ikuria turi tunyitanire twina professionals economists tamuriithi na aria ange mangitutethia mwena wa watho ni muonire njamba cia ruriri na kwina ingi nyingi gatagati kanyu guti mwena tutena andu agututethia ene mumanyete ciana iriragire theine wa O levels ni muramenya nyingi ciumite Mount Kenya muri mwagwa kigeranio na njira teo tutiwe kuria kirarugirwa no ni tugwitethia twina professionals ingithi macukuru kwariria ciana citu mabote gwika atia kwambatiria grade ciao na kurora kana bio grade ciao ni raroretwo na njira ria yagirire. Andu aitu umuthi tutibota kwandika mathina mothe tukire kwamba kiondo tugitume keige wega kirima keige wega na mugambo wa kirima weki atia wiguike ni twanyitanira oguo. Andu aitu katiba ni twitikiretie kuregana na maundu aria tutarenda ni twitikiretie kuruta mugambo ni twitikiretie ona gwika boycott ona ya kuriba igoti ni twitikiretie ona kuthinja demonstrations ni twitikiretie gwikira irore ina wingi wa andu wa kuonania ni twaregana tutekuga maundu aria tugwika muthenya wa umuthi no twoka tukiaraniria ni inyue mwebaririe gutwira maundu bara mukwenda twambiririe akorwa Firauni ni ekuigua etikirie kurekereria andu angai metware tutina uru nake no akorwa ndekuigua ni ithwe nake iyo ni ndumiriri na ni tukwenda one vote one man one vote one shilling na njira ngubi ni kuga atiriri ria kwina constituency irathura mubunge na kure itakinyete 20 na constituency citu tuthuraga mubunge na bakuve 100 kana egana ria 70 ni kuga mugambo witu na kitho ni watwekua kana na kithungu our voice is diluted. Katiba yugete atiriri tondu ndaribo tukimithondeka ati thutha wa miaka 8 gukaga wa boundaries na commission yegerie kweganania andu cikaro ciothe cia bunge kweganania as nearly as possible. Kwoguo turuga atiriri ni bindi twathi kugaya boundaries turenda kuona ati population ya boundaries is as nearly equal as possible niguo mugambo witu wigekue. Turenda mbeca ikigawa igawe na wingi wa andu tondu wanengera constituency CDF kana county mbeca ciathi kubuthirwa ni andu timite kana eka cia migunda ni twanyitanira watu ba mbeca nini twi Mount Kenya uruga mwana wa Mount Kenya akue ni murimo agite ndawa watu ba mbeca nini uruga mwana wa Mount Kenya ndakathome kana bebe mbasare ya 500 mwana uri ungi akirivagirwa bisi yothe. Ni turamenya gwicikaro cia bunge kana county itigitwe thutha na maendeleo na ni twamenyaga ndeto eyo na tukithondeka constitution tukithondeka nyamwiretwa equalization fund kana mbeca cia kwiganania. Mbeca icu nicio ciagirirwa ni kuongererwa igakire andu acuma barabara na mathibitari no te kumekirira mbeca nyingi gutukira ciana citu iraragiye turwa ni miri twagite dawa. Ciana reject any formula that does not prioritize population as a measure of sharing resources. But we also affirm
that the equalization fund needs to be boosted for infrastructure in marginalized counties. Na ngwere ona goko gwito mulima kwena marginalized counties. Onge thikieni onge kora kodo kubana ota utoragweta kwogo makimitara mamatare onge thi mathare ndungitikia nyumba iria orona kana mukuru kwa njenga kwogo na Nairobi no marginalized ne twanyitanira na tutige gutindaga tugitishwa ati o muthenya tuga ni tugucemania andu akirima nyinyi ni wa kabila ari ange ni maracemania ni tuguconoka kuga turi akirima andu itu na tutegetegere kugayanua ono ngirega ithuothe monaga utubanene tondu ona maritwa meitu no mekite atia matikuranaga Mugikuyu Muembu na Meru ndeigirwe makiuga ati Mugikuyu uria muru muno ni Mumeru tondu Mumeru ararakara ni mwarikania kwoguo na matio eno marariria moya andu a mulima ni Mugikuyu no muthe turamera ni Gikuyu Embu na Meru na Mutharaka roba utondu Mutharaka ni Mumeru Tharaka Nithi that is na turuga atiriri tukwenda riu twambiririe gwithondeka nindakena ni athuri kuga ati ni marebariria kwararamia nyumba eno ya gema wega ni tuthi tuceranitie na twaramite mwikamba ngiaria ni ukuigua ria reka atia arouga ucio ni wa tata ni moke ona ithu ni twamamukira kana mauga atia ni twabea athuri ake amarotha mathiururuke na marie na athuri a Njuri Njeke na meguku marie na athuri a Ngome makorwo me bamwe mathi mararamie nyumba ya mundu wa gema ni twetikaniria andu itu ndikwenda kumwikaria makiria ya oguo ni twaria no mumenye tukite kunyitana to resist oppression na ni turamenya maundu aria maratuthinia ni marathenia mu Kenya ungi ni turamenya maundu ma agriculture maundu ma economy wagi wa mawira kubiana mawira na kimenyano na kiendano na muthutukanio kana ni ona kithungu discrimination ni kiundu kironeka ati parastato ciothe anengerete andu makwao ni tukumiriria kweli ni tukumiriria no nginya tunyitane tubote kugambu na tugambu tutikaga mundu wa gutwitika guoya tutingienderua korwo turi andu akwenderua guoya umuthi gutingie na Limuru 3 maranirire makageria kuga ni kanjitwe marendaga we witigire wicirie guka Limuru 3 no undu na kwigaira andu aku tondu ni gugakorwa mbara ni merwa ni twiathite na kuma umuthi twauga guti mundu wagema ugokirira uria ungi ni mathi magaceria andu angi akuruithia no ithuĩ ni twarega gwika atia kuruithio we wenja ureciria ati nawe no uke kuthukia nyumba yanyu uririkanage ndagika ya muico bwae ni gwatuka gutika ihuga toi kwao we okeinuka tondu no kurituka itikira kuingira nyumba no itu ni nene niguo nawe umenyage wina mucii kwanyu ngirikia njugi ou tutire twacemania turi ithuothe andu agema ni tucemanagia andu anini no tutire twacemania kuma ithurano igithira na kuma mathi kuthukia indo cia Mbarwa Kenyatta turenda kumwira atiriri Mwai wa Kibaki ni atuonirie tondu niwe wari wa mbere wa kuoya ucukani kuma kwi president we muoyo atuonirie gutea president ura uma gitini and it became a tradition in Kenya turenda gukwira na